kedua, dalam negara kita ini banyak parti politik. Banyak parti politik. Lebih-lebih lagi di Sabah, lagi banyak parti politiknya, yang semua terwujud atas kehendak rakyat Sabah. Ada yang dipanggil lokal, ada yang panggil nasional. Sebenarnya kalau nasional, lokal lah juga. Kalau nasional, artinya lokal. Kalau nasional, artinya ada di mana teratur. Otoritik lah, lokal. Macam parti warisan. Cuma bezanya warisan dilahirkan di Sabah, dilahirkan oleh sahabat, dilahirkan oleh Datuk Seri Sabi'i, sahabat saya. Dia itu daripada mana? Daripada UMNO dan Barisan Nasional. Sahabat saya, isterinya orang mana? Orang Kedah. Menantunya orang mana? Orang Sarawak. Cucunya orang mana? Satu menantunya orang Kelantan. Datuk Seri Sabi'i Abdul nasional, macam juga dengan Perikatan Nasional, bukan lokal. Pertama hari dah cerita soal nasional lokal, saya tak kisah sangat soal nasional dan lokal, ya.